Jedna druga vec, da to samsno smira beži, tedy su davali ekskvizit kupnice. Ništa škuješće može se na to doponić. Vizo smo mu tam denuc podadali, a ja sam viđao ka široki tih tvobov v Kubasach one mejahu, a sam se odladao, da možeš tešenu paprika lionsku dživač. Aj, ale za to smo papriku trebali. A tata te v Nemcach neorostva. Tak sam ja pon te sputał, hejštruje, tym składzie, tą papriku dostać. A to jo zväčša so tej poradžiło. Tak jen teda všetce dere vykovač, s tym, što się nadžiwał, jen wieste džil zase dalej dać, zobu jen zase vykovač mógł. Also to jo ta Čeža w NDR-skim czasu była, za te realne kupić nie se toho tam mógł, ale když by ty nešto do zaka teknul, on by šund nešto dal. Tak smo mu sputali ten čas nekak do poriadka stać za našich kupcov.